이롬 헬스케어의 건강관리 솔루션 면역과 암에 대해서 설명을 해드리겠습니다. За, эрүүл мэндийн зохицуулалт Ирон Пластмын гаргадаг хавдар болон дархлааны тухай. 예, 암 치료의 핵심은 단순히 암을 없애는 것이 아닙니다. 다시 생기지 않도록 몸의 면역력을 회복하는 것입니다. Тэгэхээр хавдрыг одоо үгүй болгох явдал чухал зүйл биш. Хавдрыг эсэргүүцэх, тэрийг дахиж одоо бий болгохгүй төлөө дархлааны үйл ажиллагаа системийг сайжруулах явдал чухал байдаг. 우리 몸에는 면역이라는 강력한 군대가 있습니다. За, бидний бие дотор одоо дархлаа гэх маш том ийм айрам ажиллаж идэг. 이 화면에 보시는 것처럼 면역을 관리하는 본부 같은 역할을 하는 곳이 편도선, 흉선, 림프절, 비장, 골수 등입니다. За, зурган дээр харагдаж байгаачлан за бүх дархлааны системийг зохицуулж байдаг одоо энэ системийн зураг нь байгаа байхгүй юу. За, тэрэн дээр одоо жишээлбэл дархлааг зохицуулж идэг үйл ажиллагаанд юу ордог юм бэ? Гүүлсэн булчир хайнууд, лимфийн судаснууд, чөмөг, за тэгээд мөн гэлүү, за лимфийн зангилаа гэд ордог байна. 이 면역기관이 어떻게 우리 몸을 지킬까요? За, энэ дархлааны эсийн үйл ажиллагаа биднийг яаж хамгаалдаг юм бэ? 예, 면역에는 세 가지 방어 단계가 있습니다. За, дархлаанд одоо 3 төрлийн одоо ийм хэсэг байдаг гэж хэлэх үү? үүрэг. 예, 1차 방어를 하는 곳은 적이 들어오지 못하도록 아주 성벽같이 막고 있는 것이 눈, 코, 입, 피부입니다. За, нэгдүгээрт одоо гаднаас янз бүрийн одоо зохисгүй зүйл биед орж ирэхгүй байхын төлөө нүд, хамар, ам, арьс гэсэн одоо хүчтэй цайз хэрэмшиг тийм хэсэгт дархлаанаас ажилтдаг байна. 예, 다음 살균 부대는 대식세포, 호중구, NK 세포입니다. За, дараагийн хэсэгт болохоор ариутгал хийдэг хэсэг буюу за тэрэн дотор байгалийн алуурчин NKS гэж нэрлэгддэг. За, тэгээд нейтрофил, макрофаг гэдэг эсүүд ордог байна. 세균이나 바이러스가 우리 몸에 들어오면 가장 먼저 달려가서 싸우는 즉시 대응하는 부대입니다. За, эдгээр цэргүүд дотор мөн тусгай хүчний цэрэг буюу за бидний биед эсрэг биет орж ирэх юм бол яаралтай очиод устгаж идэг, дарангуулж идэг алуурчин одоо ийм тэмцэгч эснүүд байдаг байна. 예, 다음 2차 부대는 특수부대라고 생각하시면 되는데요. T세포, B세포입니다. Тэр тусгай хүчин буюу 2-р хэсгийн эсэнд BS буюу TS гэсэн эсүүд ордог юм байна. 적을 정확하게 찾아내고 또 기억합니다. За, дайснуудыг одоо ирж олоод тэгээд санах ойндоо хийчихдэг. Одоо ийм дайсан биед орж ирж исэн гэдгийг. 예, 우리 몸에 한번 들어왔던 것은 기억을 해서 항체를 만들어내서 장기적으로 보호를 합니다. Тэгэхээр тэр санах ойд хийсэн мэдээлэл яд юм бэхээр дараа тэр эсийг дахин өвтөрөхөд санаад хамгаалж явах тэр бүх арга хэмжээг өөрчлөн бэлтждэг байна. 암세포가 생겨도 이 면역 군대가 매일 제거를 해줍니다. За, тэгээ хавдрээс үүсчихсэн ч өдөр болгон одоо энэ дархлааны эсүүд яг ингэж хориглон хязгаарлаж ажиллаж идэг байна. 예, 하지만 면역이 약해지면 그 기능도 떨어지게 됩니다. За, харамсалтай нь дархлааны эс унаад одоо үйл ажиллагаанд доголдох юм бол энэ үйл ажиллагааны яах нь хангалтгүй. 면역은 크게 선천 면역과 소천적 면역 두 가지로 나눌 수 있는데요. За, дархлааны эсийг хоёр хувааж үзэж байна. За, томоор хоёр хуваана гэсэн үг.
선천 면역은 태어날 때부터 갖고 있는 즉각적으로 반응을 하는 면역을 말합니다. За нэгдүгээр хэсгийн одоо хуваагдж байгаа хэсэг юу юм бэхээр анх төрөхдөө эхээс авч төрсөн одоо дархлааны хэс гэж хэлж байгаа төрөлхийн. 이 후천 면역은 한번 그 들어왔던 것을 경험하고 기억을 하면서 더 강해지는 세밀한 방어라고 할 수 있습니다. Дараагийнх нь нөгөө том хуваагдж байгаа хоёр дахь хэсэг нь юу вэ гэхээр биед орж ирсэн вирус юм уу тэр довтлогооныг таниад илрүүлээд тэрний төлөө бэлтгэгдсэн тийм дархлааны хэсийг 그림에 보시는 것처럼 세균과 바이러스가 들어왔을 때 먼저 대식세포가 감지를 하고 신호를 보내줍니다. За одоо зурган дээр харж байгаа шиг ямар нэг гадны биет вирус юм уу те эс орж ирэх үед төрөлхийн дархлааны бие махбодын эс маань эхлээд саад учруулж одоо эсэг үүсдэг байна. 그러면 T세포와 B세포가 이 신호를 받고 정확하게 공격을 시작합니다. За тэгээд дохио өгнө одоо төрөлхийн эсүүд маань тэгэнгүүт нөгөө T B эсүүд дайралтанд орж эхэлдэг байна. 하지만 면역은 약해도 문제고 지나쳐도 문제가 됩니다. За гэхдээ дархлааны эс цөөхөн болоо тэг багасаад ирэхээр асуудал үүсдэг мөн ихсгээрээ мөн асуудал болдог байна. 면역이 떨어질 때는 감염이 잘 되고 염증이 생기거나 암의 위험이 증가합니다. За дархлаа унах үед яад юм бэ гэхээр мэдээж доройтол мэдрэгдэн за хавдрын эс дамгаална өрөвсөл бий болох нь. 면역이 과하게 반응을 할 때는 면역이 지나칠 때는 알레르기, 아토피, 비염, 뭐 결막염 이런 것들이 생깁니다. За гэтэл дархлааны одоо тооноос хэтрээд ирэхээр тийм ээ харшил атопи, ринит, гуурсан хоолой бактери гэх мэт шинж тэмдгүүд хэд мэдрэг байдлууд ажиллаад эхлэх нь. 또한 면역이 조절이 잘 되지 않고 면역이 너무 떨어지거나 너무 지나치게 과해지거나 하면 자가 면역 질환이 생기는데요. 면역이 과할 때는 자기 장기를 공격할 수 있는 정도의 위험성이 있습니다. За мөн эсүүд дархлааны эсүүд маань хит багасхад ийм асуудал үүсэж байгаа ч гэлээ ихсэх үед одоо ялангуяа хортой нөхцөл үүсдэг. Тэр нь юу юм бэ гэхээр дархлаанаас өөрийнхөө эрүүл эсүүд рүү дайрах тэгээ танихгүйгээр одоо ажиллах ийм тоглолт үүсдэг байна. 흔하게 생길 수 있는 자가 면역 질환은 류마티스 관절염이라든지 또 피부가 부분 하얘지는 뭐 백반증, 또 갑상선 질환도 면역의 질환으로 볼 수 있고, 또 탈모 같은 경우도 자가 면역 질환으로 보고 있습니다. За тэгээд иймэрхүү шинж тэмдгүүд нөгөө артрит за тэгээд чонон яр манайхны хэлдгэр те за тэгээд бамбай балчиргаан өвчин шархлаат янз бүрийн өвчин цус багдалт за хүчил одоо судаснд хүчил гэдэг юм уу ийм янз бүрийн хам шинжүүд бий болдог байна. 그렇기 때문에 우리는 지나쳐도 아니면 면역이 너무 떨어져도 안 되는 면역의 균형, 면역을 정상화시키는 것이 건강 관리의 핵심입니다. За тийм учраас бид нар одоо энэ дархлааны эсээ яг л одоо зөв байлгах, зөв л үйл ажиллагаатай байлгахын тулд анхаарал тавих нь чухал байна. 왼쪽 그림을 보시면 정상세포와 암세포의 차이를 잘 구분할 수 있습니다. За баруун талын зургийг харах юм бол зүүн тал баруун талын зургаа ингээ харьцуулаад харах юм бол дархлааны эсийн хэвийн зураг мөн хавдрын эсийн
гэмтсэн байгаа эс гэсэн үг шүү дээ. Энэний ялгааг харуулж байна. 예, 정상세포는 일정한 횟수만큼만 분열을 하고 예, 죽는 것이 보통입니다. За тэгээд хэвийн эсүүд бол ингээд хязгаарлагдмал хуваагдаж явж байгаад өсөж жагаад нэгэн цагт үрчхэ болоод үхтэх нь хэвийн үзэгдэл. 하지만 유전자 DNA가 손상이 되면은 이 규칙적인 것이 예, 적용이 되지 않고 무한하게 계속 자라는 암세포가 됩니다. За гэтэл ДНК-д гэмтэл үүсээд тэгээд ийм хавдрын юм уу хортой эс үүсэнгүүт энэ маань зогсолтгүйгээр өссөөр байдаг. Ерөөсөө зогсохгүй гэсэн хязгааргүй хуваагдана. 건강한 사람에게도 매일 암세포가 생기는데 면역이 그것을 눌러주고 있습니다. За эрүүл хүнд ч гэсэн өдөр бүр л одоо хавдрын эс үүсч идэг байх нь байна. Гэхдээ тэрийг дархлааны эсийн систем маань ажиллаад устгаж идэг, дарангуулж идэг, ялгаж идэг байна. 면역이 약해지면 암세포를 제거하지 못하는 것입니다. Тэр дархлааны эсийн асуудал одоо дутагт нь тийм ээ муудаад эрэнгүүт л одоо хавдрын эс маань үржиж амьдрах чадвартай болно гэсэн үг. 그림처럼 이렇게 증식된 암세포는 이렇게 이 떨어져서 나와서 조직에서 떨어져 나와서 이 혈관을 타고 이 그 퍼지게 됩니다. За тэр эхний бас тэр улаан өнгөтэй зургаар хараарай. Хавдрын эс ингээд үржээд хуваагдсаар байгаад цус руу орж байгаа байхгүй юу. Тэгээд энэ цусаар дамжаад ийш тийш тархдаг байна. 예, 대한민국에 7대 암의 원인이 적혀 있는데 몽골에서도 거의 같죠. Солонгост одоо хавдрын 7 гол шалтгааныг жагсаасан байт юм байна. Монголд ч гэсэн бараг адилхан баха. 이 기름지고 탄 음식, 헬리코박터 파이로리균, 흡연, 음주, 간염 바이러스라든지 비만, 스트레스, 환경 독소 이런 것들이 문제입니다. За тэгэхээр түргэн хоол тэг хит боловсруулсан өөх тостой хоол за тэгээд тамхи арх хэрэглэх за агаарын бохирдол стресс за гепатит вирусын ВЦ хэлбэрүүд элэгний хатуурал за эргэн тойрны нөхцөл амьдралын нөхцөлтэй эдгээр одоо маш олон зүйлээс шалтгаалж хавдрын эс үүсдэг байна. 결국 생활 습관과 면역이 떨어지는 것이 암의 주요 원인이라고 할 수 있습니다. За тэгэхээр дархлааны эс муудаад үйл ажиллагаа муудаад тэгээд амьдралын буруу зуршилт байх юм бол ерөөсөө л хавдрын эсийн гол үүсэх шалтгаан болж байна гэж үзэж байгаа. 황성주 박사님은 이 암나무에 항상 비유하십니다. За Хуан Санжу профессор маань хавдрыг яг ийм модтой зүүрлж байгаа байхгүй юу? 암은 나무와 같은데요. 암이 걸려서 수술, 항암, 방사선 치료를 하는 것은 이 위쪽에 가지와 줄기를 제거하는 과정인 것입니다. За тэгэхээр хавдрыг одоо үүсэх үед энэ мод шиг ургадаг. За тэгэнгүүт анагаахын хорт хавдрыг эмчилж байна. Жишээлбэл юугаар вэ гэхээр хим эмчилгээ, за мис засал эсвэл одоо туяа эмчилгээгээр ингэ тайрчиж байна. 하지만 이 뿌리, 즉 생활 습관과 스트레스, 환경 독소, 면역이 약해지는 거, 이것이 해결되지 않으면 암이 결국 다시 자라날 수밖에 없습니다. За гэтэл энэ доор байгаа үндэс юг илэрхийлж байгаа юм бэ гэхээр яг тэр хавдрын шалтгаан болсон стресс, буруу амьдралын одоо зуршил, дадал, хүрээлэн буй орчин, за дархлаа муудах тэдгээр бүх нөхцөлийг л арилгахгүй бол хавдрын эс дахих болно гэж. 그래서 이 면역이 아주 중요한데요. 이런 병원에서의 그 표준 치료가 이렇게 있었다면, 네, 황성주 박사님 표현에 의하면
시멘트층처럼 음. 두터운 면역층을 만들으라고 합니다. 음. За тэгэхээр дархлаа одоо энэ үед маш чухал учраас хавдрын эмчилгээ хийлгсэн бол одоо дархлааны давхарга буюу цемент шиг ийм хамгаалтыг тэр үндсэн дээр ингээд бүрхэж өгөө. Тэгвэл ингээд одоо хамгаалагдаж чадна гэж хэлж байгаа байхгүй энэ чинь. 그래서 이 두터운 면역층을 만들기 위해서는 유전자와 또 생활 습관, 이 환경, 이 세 가지가 함께 예, 만들어져야 합니다. За тийм учраас одоо энэ хамгаалтын хүч цемент бүрхүүлүүлэхийн тулд генетикийн одоо тэр хүч за тэгээд амьдралын хэм маягийн зуршил, орчны тэр нөхцөл байдлаа сайжруулах, хооллолт гэх мэт эдгээр зүйлээр энэ хүчлэлтийн хавтанг бий болгоно гэдэг. 예, 이것은 식습관과 아주 관련이 큽니다. За энэ бол хооллолттой ерөөсө хамгийн илүү их хувийг одоо эзэлж байгаа. 예, 어, 보시는 것처럼 몽골에서도 이 생식기 유전자를 바꾼다라는 그 책이 번역이 됐죠. За харж байгаачлан одоо амьд шим тоолч гэсэн генийг өөрчилдөгөө гэсэн ном та бүхэн Монголд ч гэсэн авсан баха. 예, 이 책의 내용 중에서 P53 암을 억제하는 유전자에 대해서 말씀드리고 싶습니다. За тэгэд энэ номон дээр хэлсэнчлэн P53 гээд одоо хорт хавдрын эсийг эсэргүүцэгч бидний биед байдаг дархлааны эсийн тухай онцгойлон өгүүлмээр байна. 예, 황성주 박사님의 그 연구에서 생식이 P53 암 억제하는 그 유전자를 강하게 활성화시킨다는 예, 연구 내용입니다. За тэгээд энэ Хонсонжо доктор маань судалгаа хийсэн байна. Энэ PH53 гэдэг энэ эс маань за яг одоо дархлааны эсийн чухал хэсэг бөгөөд энэ маань хавдрын эсийг дарангуулдаг, эсэргүүцдэг. Энийг тэр амьд шимт хоолоор яг хэвийн өсөлтийг бий болгож чадах үндсэн зүйл байна гэж. 예, P53 암을 억제하는 이 유전자는 정말 중요한데요. 80% 이상 모든 암을 억제시키는 핵심 유전자입니다. За тэгэхээр P53 гэдэг энэ дархлааны эс бол ерөөсөө хорт хавдрын 80 орчим хувийг дарах чадвартай юм чухал эс байх нь байна. 이 그래프에서 보는 것처럼 P53 유전자 발현시키는 것이 크게 증가한 것은 생식 제품을 섭취한 그룹입니다. За тэр график дээр зураг байна. За тэгээд энэ хэд хэдэн бүлэгт хуваасан байгаа юм. Ялангуяа шинт хоолоор хооллсон, хооллоогүй гэсэн зураг. 책에 있는 내용 그대로 P53 유전자는 세포가 이상하게 증식하는 것을 막고 암세포가 어, 죽도록, 네, 사멸하도록 유도하는 그런 유전자로 암 발생을 막아준다고 기록해 있습니다. За тэгэхээр ном дээр юу гэж хэлсэн байгаа вэ? P53 нь эсийн хэвийн бус өсөлтийг дарангуулж хорт хавдрын эсийн үхлийг өдөөх үүрэг гүйцэтгэдэг ген бөгөөд үүнийг хорт хавдрын эсрэг ген гэж нэрлэдэг гэж тодорхойлсон байна. 네, 많이 본 내용인데요. 우리가 먹는 음식은 직접적으로 세포의 재료가 됩니다. За тэгэхээр бид энэ дээр одоо бас саяны утга давхцаж гарч байгаа. За бидний идэж байгаа зүйлс эсийн хоол болдог. 네. 놀라운 것은 위장세포 소화기 점막이 3일 만에 재생되고요. За тэгээд гайхалтай нь одоо хотоодонд хоол боловсруулах эрхтний ялангуяа саст бүрхөвч 3 хоног дотор ингээд дахин нөхөн төлждөг юм бэ. 네.
적혈구 피가 교체되는 거는 120일이 걸립니다. За цусны улаан эс маань одоо нөхөн төлжигдө солигдоход 120 хоног шаардагддаг байна. 피부 세포 28일, 뼈도 280일이 소요됩니다. За мөн арьс одоо нөхөн төлжих яс мөн нөхөн төлжих хугацаа арьс бол 28 хоног яс болохоор 280 хоног тутам гэж одоо шаарддаг гэж үгүүлсэн байна. 이렇게 세포는 매일매일 끊임없이 교체되고 있습니다. За тэгэхээр эс бол өдөр бүр ингээд шинээр зохион байгуулалтанд орж бий болж үржиж өсөж идэг байна. 예, 즉, 우리가 먹는 음식이 3개월 후, 4개월 후, 1년 후에 면역을 채워주고 또 Mhm. 피도 만들고 새로운 몸을 만들어줍니다. За тэгэхээр бидний идэж байгаа хоол одоо тий 3 хоног байна уу 120 хоног 3 4 сар жилийн дараа ч юм уу 6 сарын дараа ч юм уу тий цусаа шинжлэх нь байна. За ясыг шинжлэх нь байна. Одоо тэр бүхий л эсүүдийн нөхөн төлжилтийг шийдэж идэг байна. 예, 그래서 우리는 세포가 건강하게 재생될 수 있도록 영양 공급을 잘 해줘야 되는데 생식과 같은 그런 자연식 식단이 매우 중요합니다. За тэгэхээр бид нар тэр чухал эсээ хооллож авахын тулд бид нар яг хэрэгцээтэй зүйлсийг хангаж өгөх ёстой. Тэр нь одоо яг байгалийн бүр гаралтай ийм зөв хоол байх ёстой. 음, 앞서부터 배운 내용을 정리해보면 면역이 어떻게 우리 몸을 지키고 있는지, 또 암이 어떻게 생기는지, 또 면역층을 두텁게 쌓으려면 어떤 식사를 해야 하는지, 그런 내용을 살펴보았습니다. За одоо ингээд нэгтгээд харах юм бол яаж одоо дархлааны систем ажилладаг, ямар байдалд хуваагддаг мөн яаж хоол зөв болох, за хавдрын эсийг яаж эсэргүүцдэг, за тэгээд бидний бид яаж ажилтдаг юм бэ гэх зүйлүүдийг одоо сурч авлаа. 네. 이렇게 면역력 향상을 위해서는 음, 이롬 헬스케어에서는 어떤 제품들로 솔루션을 주고 있는지 한번 소개해 보겠습니다. За энэ хавдрын дархлааны системд одоо зориулсан ямар хоол шийдлийг Иромоос гаргасан юм бэ гэдгийг одоо арай наривчлан харъя. 예. 암이 진단이 된 후에 어, 이제 사망을 하는 경우에 3, 40% 정도는 결국 영양실조로 합병증이 옴으로써 사망을 하게 된다고 합니다. 몇 프로요? 네? 몇 프로? 3, 40%. 네. За одоо хавдрын онцлогоо тогтоогдоод тэгээд эмчилүүлээ явж байхдаа 30-аас 40% нь хавсарсан одоо нийлмэл шинж тэмдэгтэй өвчлөлөөр илүү нас барах шалтгаан болж байна гэж онцлогдсон байгаа байхгүй. Тэгээд тэр шалтгаан нь дархлаатайгаа мөн холбоотой. 균형 있는 영양 섭취를 한다는 거는 환자를 치료하는 데 아주 중요한 요소입니다. Тэгэхээр маш чухал одоо зүйл бол энэ хавдрын өвчтөй хүмүүсийг одоо зөв ийм шин тэжээлтэй амин дэмүүттэй хоолуудаар хооллох явдал нь их чухал одоо элементгүй. 이 병원 치료의 어떤 그 한계를 보완할 수 있습니다. За мэдээж эмнэлгийн байгууллагын одоо анагаахын эмчилгээ бол одоо тодорхой хязгаартай байдаг. 암 환자나 그런 만성질환 환자들의 삶의 질을 향상시켜 줄 수 있습니다. За тийм учраас одоо ийм хүнд өвчлөлтэй эсвэл одоо хавдрын өвчлөлтэй хүмүүсийн амьдралыг чанарыг нь одоо уртасгах боломж байдаг. 예, 생식은 소식으로 자극적이지 않은 식사를 할 수 있습니다. За амьд шимт хоол бол ерөөсө тасралтгүйгээр
бүх зүйлүүдийг нэг дор хүлээн авч идэж чадах ийм хоол. 네, 또 버섯류, 해조류, 또 녹황색 채소 통곡식, 우리가 잘 챙겨 먹지 못하는 그런 부분까지 거의 65가지에서 90가지의 자연의 원료를 어, 열 처리하지 않고 네, 먹을 수 있는 생명식이고 완전한 균형식이라고 할 수 있습니다. За одоо уулын хүн орхиотой найрлахад энэ хоол жишээлбэл 90 орчим тийм ээ найрлагатай. За ерөнхийдөө шимт хоолнд 65-аас 90 төрлийн найрлага байгаа бөгөөд мөөгний цуглуулга байна. Хүнсний ногоо байна, эслбүүд байна, үр тарианууд байна. Болгоогүй тэгээд нөгөө шинж амьд чанар нь үхээгүй тэр чигээр нь одоо найруулсан одоо амьдралын амийн чухал хоолой гэж хэлж болно. 네, 효소, 섬유질, 비타민, 미네랄, 파이토케미컬이 우리 면역력을 높여주고 우리 몸 스스로가 암세포에 맞서 싸울 수 있는 힘을 길러줍니다. За тэгээд ургамлын фитохим болон за уураг болон витамин, эрдэсүүд за тэгээд амин дэмүүд, нарийн өвчлөлтэй амин дэмүүд за эдгээрүүдээр одоо хооллосноор бидний бие байглаасаа өөрийгөө нөгөө гадны эсээс хамгаалж чадах, хавдрын эсийг эсэргүүцэж чадах тэр чадварыг нь одоо илүү дээрдүүлж өгдөг, одоо сайжруулж өгдөг гэсэн үг. 소식이지만 에너지 효율이 익혀 먹는 것보다 5-6배 높기 때문에 암 환자분들이 많이 드실 수 없을 때 꼭 맞는 식사입니다. За болгосон хоолны одоо хүнд өгдөг энергиэс 5-6 дахин илүү их энерги өгж байгаа байхгүй энэ хоол маань. Тийм учраас нөгөө хавдрын өвчлөлтөй хүмүүс сайн идэж чадахгүй байгаа үедээ илүү сайн идэх боломжтой болсон хоол. 예, 처음에 생식을 드시면서 소화가 잘 안 돼서 불편하다면 아주 작은 양을 이렇게 그대로 먹거나 아니면 죽처럼 개어서 꼭꼭 여러 번 씹어서 드시면 소화도 잘 되고 영양도 채울 수 있습니다. За анхандаа нөгөө сайн идэж чадахгүй байна гэвэл баг багаар хувааж идэх. За эсвэл одоо зутан маягаар жоохноор хутгаад идэх юм уу тий. За эсвэл хоол боловсруулах хэрэгтний асуудал байгаа бол мөн ингээ баг багаар дасгасаар идэж болно. 한 포를 가지고 하루에 여러 번 나누어 드시다가 Мгм. 양을 조금씩 늘리면 됩니다. За нэг удаадаа нэг уутыг одоо хэд ч хувааж болно шүү дээ. Тэгээд дасгаж баг багаар идчихэжагаад тэгээд нөгөө нэг уутыг иддэг болох боломжтой. 네. 그리고 그림에 보시는 것처럼 또 산삼배양근 생식이 아주 여러 가지 그 기능을 하는 것을 한번 읽어보세요. За одоо энэ зэрлэг хүн орхиотой найрлагатай хоол жишээлбэл одоо маш олон янзын үр дүнг үзүүлдэг. Жишээлбэл биеийн хүч сайжрах нь байна, элгэний үйл ажиллагаа сайжирна, цусан дахь сахар хяналтанд орох нь байна. За мөн хөгшрөлтийн үйл явц даашрах нь байна. Ой санамж сайжирна. За нөхөн өрчхөн үйл ажиллагаа мөн идэвхжих нь байна. За тэр утгаа хувийнхны эрүүл мэндэд хүртэл мөн хавдрын эсийг дарангуулах хүчийг бий болгодог байна. Нүдний хамгаалал, за элгэний үйл ажиллагаа хамгаалал гэсэн байна. 이 세포의 유전자가 돌연변이 메틸화 망가지는 것을 억제해주고 암을 예방할 수 있는 그런 연구 내용이 있습니다. За мөн энэ хоолыг урьдчилан сэргийлэх, хавдраас урьдчилан сэргийлэх замаар идэж болж байгаа байхгүй. Ягаад тэгэхээр хэвийн эс маань мутац хэлбэрт ороод тэгээд хавдрын эс болон хувирах тэр үйл явцыг одоо зогсоодог гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр мутац байх үед нь зогсооно л гэсэн үг. 예, 황성주 박사님 그 저서에서도 어, 암 환자가 항암 중에 꼭 생식을 먹어야 된다고 얘기했고, 네, 간의 독성을 줄여준다고 했습니다.
За тэгээд доктор маань номон дээр ингээд бас байнга бичсэн байна. Хавдрын өвчтөе хүмүүс маань хийн эмчилгээ хийлгэж байх үедээ заавал энэхүү хоолоор хооллож явах хэрэгтэй. Яг тэгэхээр элэг дэлгүүрийн хордлого илүү тайлагдаж тэгээд даван туулах чадвар сайжирдаг гэж. 예, 산삼배약은 한 포에 이렇게 거의 90가지 원료가 들어가 있는데 이 미강 발효 분말 블랙이 있고요. 사대, 항암버섯 균사체들도 다 들어 있습니다. За зэрлэг хүн орохтой үндэс орсон хоол маань за эсвэн одоо нутаг хар будааны энэ нутаг орсон байна. За мөн 4-5 төрлийн дархлааныс нөлөөлдөг мөөгнүүд орсон байдаг. 우리가 현미도 좋다고 하는데 특별히 개발된 쌀이 들어가서 거의 항산화 기능이 10배 정도 뛰어나고 블루베리보다 안토시아닌 함량이 더 높습니다. 음. За хар будааны энэ нутаг маань ерөөхдөө маш их нөгөө юу хоргоожүүлэх мөн ч найрлагыг агуулмжийг өндөр агуулсан байдаг. Тийм учраас бусад одоо сайн будаа, сортын будаануудаас 10 дахин илүү их одоо ийм эсэргүүцэх чадварыг, хоргоожүүлэх чадварыг агуулсан гэж үгүүлсэн байна. 이 발화생식도 네, 도움이 되겠죠. 곡류 몇 가지를 싹을 틔운 그 발화된 이 곡물은 특별히 새로운 영양소가 생기면서 소화 흡수에 도움이 됩니다. За соёолж хоолч гэсэн мөн нэмэр болдог. За тэгэд энэ хоол маань бол ерөөсөө шим тэжээлэр хамгийн онцгой баялаг байгаа. Тэр соёолж байгаа үе дээрх үр тарианы одоо олон найрлагыг агуулснараа маш их биед илүү их шим тэжээлэр хангахад тусалж байгаа. 이, 한 포에 들어있는 이 원료들, 곡류, 새싹류, 그리고 콩두류, 네, 버섯류, 예, 과일류, 해조류 등이 이렇게 많이 들어 있습니다. За тэгээд нэг ууданд одоо жишээ нь ямар найрлага байгаа юм бэ? Үр тарианы одоо юм олон найрлага байна. Мөөгний олон найрлага байна. За навчит ургамлууд, шашны төрлүүд, за мөн хүнсний ногоо, жимс, за далайн замаг одоо 4 төрөл гэх тэгээд мөн бусад гэсэн 60 гаруй төрлүүд найрлаганд орсон байна. 네, 순식을 꼭 하루에 한 번 이상 드십시오. 오늘 먹은 우리의 식사가 균형 있는 영양을 채워주지는 못합니다. За өдөрт та ядаж нэг уутыг идчихэж байгаарэ. Одоо бид нар хэвийн зүгээр энгийн идчихэж байгаа хоолууд маань үнэндээ бол өдөр бүр авах ёстой шин тэжээлийг маань хангаж өгөхгүй байгаа шүү дээ. 예, 이렇게 많은 원료들이 가지고 있는 영양소를 우리가 하루 세끼 식사 중에 먹을 수가 없습니다. За тэгэд ийм олон найралтай, ийм баялаг шин тэжээлтэй хоолыг бид нар өдөрт 3 удаа хоол идчихсэн ч гэсэн яг ийм хэмжээний найрлагаар идэж чадахгүй л байгаа. 이것을 한 포에 담았다는 거는 정말 과학이고 생명식이라고 생각합니다. Тэгээд ийм олон найрлагт одоо зүйлийг те хоолыг нэг утанд багтаагаад бэлдэж өгсөн байгаа нь үнэхээр шинжлэх ухааны ололт бас тэгээд үнэхээр амийн хоол байна гэж хэлэхээс өөр аргагүй юм. 이뮨푸드 맥스, 이거는 면역 관리에 아주 훌륭한 제품입니다. За Immuнд Max гэдэг одоо энэ хоол байна. Бас дархлааны сайжруулах юм сайн бүтээгдэхүүн. 예, 올해 2월에 이게 이제 업그레이드가 돼서 더욱 그 면역력 강화에 막강한 도움을 줍니다. За энэ жил 2 сард өшөө илүү ингээд шинжлэхдээ сайжраад үйлдвэрлэгдсэн. За тэгээд дархлааны хэмжээ үйл ажиллагааг сэргээх эсийг өвчтөл төрөвчөөс хамгаалах илүү ийм үйл ажиллагаатай болсон.
예, 기본적으로 그 박스에 적혀 있는 아연과 셀레늄이라고 하는 거는 면역 세포 자체를 활성화시키고 또 강력한 항산화 작용이 있어서 세포를 보호합니다. 그 цайр селен одоо хайрцаг дээр байгаа шиг те агуулмжтай гэж бичсэн нь эсийг өөрийг нь одоо хамгаалж чадах тэр чадварыг нь сайжруулах дархлааг илүү хүчтэй болгох ийм найрлагатай болно гэсэн. 미강 발효 분말 NK라고 하는 이롬 헬스케어의 이 특허 원료는 어, 자연 살해 세포라고 하는 내추럴 킬러 세포, 이 세포를 활성화를 시켜서 암 세포를 에워싸서 둘러싸서 예, 구멍을 내게 해서 암 세포를 사살시킵니다. За дархлаа сайжруулах одоо бодис буюу эсгсэн будааны хэвэг за хуруу мөвний мицэлгээд энэ бодисууд орсон байгаа хгүй байглаас гаргаж авсан. Тэгэд энэ мистлитийн ханд яад юм бэ гэхэлэр нөгөө хавдрын эсийг бүрхэх юм байна. Тэгээ бүрхээд өгөхөөр хавдрын эс маань өөрөө өөрийгөө устгах одоо амиа хорлож байгаа шиг тийм одоо үйл ажиллагааг бий болгочдөг. 예, 또 하나의 원료 운지버섯 균사체는 항암 효과가 있고 염증을 억제해주는 것을 도와서 네, 면역 증진 효과가 있습니다. За хуруу мөнгөний мицэл бас тэр хоргоожүүлэхээс гадна өрөвсөл явагдах тэр зүйлийг хязгаарлаж хориглож өгдөг юм онцлогтой. 네, 또 이번에 추가된 버섯에 많이 들어있는 베타글루칸이라는 그 성분은 강력한 면역 증진 효과가 있습니다. За мөн энэ удаа гарсан энэ иммунд дээр петоклин гэдэг найрлага байгаа. За энэ ч гэсэн илүү хүчтэй болгож өгсөн өөрөөр хэлбэл дархлааны үйл ажиллагааг улам сайжруулж өгдөг байна. 또 후코이단이라고 하는 거는 해조류에서 얻어지는 건데요. 암 세포를 억제하고 면역을 증강합니다. За мөн энэ дотор 뭐라고 했죠? 잠깐만요. 후코이단은 그 바다에 후코이다. 사는 그런 갈조류에서 얻어지는 것들로 그 끈끈한 점액으로 생각하시면 되는데 암세포를 억제하고 면역을 증강합니다. За Фукуидан гэдэг Японы одоо далаагаас олборлдог ийм ургамал байгаа хгүй энээс гаргаж авсан найрлага орсон. Энэ нь яа гэхээр дархлааны хэсэг сайжруулахаас гадна бас нөгөө нөхөн төлжөвт нь маш сайн тусалж өгдөг ийм найрлага байна. 예, 또한 또 하나의 원료는 미슬토라고 하는 것이 있는데 한국에서는 이 암 환자들이 미슬토 이 면역 주사를 많이 맞고 있고 그리고 황성초 박사님이 최초로 이 미슬토를 독일에서 최초로 도입하셔서 예, 이후에 이제 현재는 많은 그 암 환자들이 병원에서 이 면역 도움을 받기 위해 미슬토 주사를 많이 맞고 있는데 이것은 어, 항염, 그리고 항암의 효능이 있습니다. За Mistletoe гэдэг энэ Германаас оруулж ирдэг ийм тусал хэлбэрээр одоогор бол хавдрын өвчтнүүдтэй дархлаа сайжруулах баягаар нөгөө оруулж ирээд эмнэлэг дээр хэрэгжилж байгаа юм байна. За энэ ханд яадаг юм бэ гэхэлэр яг өөрөө өөрийгөө хоргоожуулж чадах тэр чадварыг нь маш сайн сайжруулж өгдөг, дархлаагаа дэмжиж өгдөг найрлага байна. 예, 또 이제 급년에 이렇게 추가된 것이 브로콜리에서 얻어지는 그런 천연 영양소 설포라판이라고 하는 그런 파이토케미컬인데요. 설포라판. 이거는 우리 몸을 해독하고 항산화 작용을 돕습니다. За мөн брокколиноос гаргаж авсан одоо мөн ийм фитохимийн нэг хэлбэр байгаа байхгүй. За энийг ингээд мөн нэмсэн байна. За энэ нь яд юм бэ гэхлээр бас хоргоожуулах, эсэргүүцэх чадварыг сайжруулах, дархлааны эсэд зориулсан ийм хүнс болсон гэсэн үг. 이렇게 이뮨푸드 맥스는 항암에 도움이 되고
항염증, 또 항바이러스 효과를 줍니다. За ингэж иммунд бол ерөөсөө хавдрын оо өвчлөлтөө хүмүүс болон өрөвсөл явагдаж байгаа хүмүүс болон за дархлаа унсан хүмүүс болон за янз бүрийн хүнд өвчлөлттэй байгаа хүмүүс тусалдаг ийм одоо дархлааг сайжруулж өгдөг тоол бах нэ. 예, 몸에 안 좋은 것들은 하나도 들어가지 않았고요. За хүн 천연으로 얻어지는 면역 증강제라고 할 수 있습니다. за хүний биед хортой ямар ч химийн элемент ямар нэг одоо нийлмэл одоо найрлага ороогүй бүгд байгалийн гаралтай бөгөөд үргэлж одоо хүний биед сайн шингэх чадвартай ийм найрлах бүтэцтэй байх нэ. 예, 면역을 정상화시킨다고 표현을 하는데요. 면역이 과하지도 면역이 너무 떨어지지도 않게 Мгм. 면역을 정상화시키기 때문에 예, 자가 면역 질환자도 다 예, 복용할 Мгм. 수가 있습니다. Тэгэхээр түрүү хэлсэнчлэн дархлаа унах эсвэл дархлааны эсвэл хит ихтэх энэ асуудал гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр дархлаа хэвийн байх зохицуулалт. За энэний төлөө одоо энийг ууж хэрглэж болох нь байна. Өөрөөр хэлбэл дархлааны бас өвчлөлийн үед энийг бас хэрэглэж байна. 예, 암세포를 소멸하고 소멸시키고 항암제, 항암제의 어떤 부작용도 줄여줍니다. За хавдрын эсийг өхөлт хүргэх. За өрөвслийг намдаах тийм ээ. Өрөвсөл үүсэхгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэх. За ийм л одоо үүрэгтэй гэсэн үг. 음, 다음은 효소환이죠. 다음 효소환 제품. За дараагийнх нь болохоор одоо энэ фермент байна. 또 효소환은 그 효소만 연구하신 그 신현재 교수라는 분이 그 어떤 이제 책도 냈는데요. 효소는 일단 소화 흡수 작용을 합니다. За энэ фермент одоо ямар үүрэгтэй вэ гэхээр энийг судалж байгаа хүний бичсэн ном байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ хүн нэгдүгürt одоо фермент бол хоол боловсруулах эрхтэн систем тусалдаг. 예, 또 분해하고 배출시키는 데 도움이 됩니다. За мөн одоо гаргаж ялгах тийм ээ биеэс хорт зүйлсүүдийг гаргах тэдгээр зүйлсүүдийг устгаж явах үүрэгт одоо тусламжийг үзүүлдэг. 또 항염증, 항균 작용을 합니다. За мөн энэ нь эсрэг биетийн хортой бичил биетүүдийг дарангуулдаг байна. 예, 또 해독하고 살균을 합니다. За мөн хоргоожуулна. За тэгээд тэдгээр бичил биетүүдийг устгаад хооллолцруулах болон нойр гэдэс нойр булчирхай гэсэн эрхтнүүдэд хамгаалалт болдог байна. 네, 또 혈액 중에 있는 노폐물을 밖으로 내보내는 혈액 정화 작용을 합니다. За мөн одоо цусны эргэлтэнд байгаа ямарваа нэгэн бохирдсон эсвэл одоо зохисгүй орж ирсэн бохирдлуудыг хөөж цэвэрлж өгдөг байна. 또한 상처받은 세포의 그 생성을 도와줍니다. За мөн одоо гэмтсэн эс байх юм бол тэр гэмтсэн эсийг дахин одоо сэргээгдэх, шинчлэгдэхэд нь тусалдаг байна. 예, 이롬 헬스케어의 효소화는 그 밖에도 어, 헬리코박터 파이로리 균이나 대장균을 억제시킵니다. За тэгэхээр Иромоос гаргасан энэ фермент бүтээгдэхүүн маань ийм олон үрийг гүйцэтгэхээс гадна хеликобактер одоо амьдрах нөхцөлийг одоо амьдрах чадахгүй байх тэр нөхцөлийг бүрдүүлж өгдөг байна. 예, 아무리 좋은 음식을 먹어도 소화되고 흡수가 되지 못한다면 소용이 없겠죠. Тэгэхээр бид нар одоо сайн сайхан хоол идэх хэрнээ тэр нь ингээ боловсруулахгүй шимэгдэхгүй бид одоо шингэхгүй байх юм бол эн чинь сайн хоол биш болчихж байгаа шүү дээ. 이 소화와 관련된 뭐 간암, 대장암, 위암, 췌장암 이런 어떤 위험을 줄여줄 수 있습니다.
Тэгэхээр нэг хоол боловсруулах эрхтэн системтэй холбоотойгоор үүсдэг одоо нарийн бүдүүн гэдэсний цус одоо нойр булчирхайн одоодны авдрууд эдгээрийн одоо үүслийг одоо багасгаж өгөх нь. 어, 도장이 넘어갔네요. 이 휴재푸드, 예, 살펴보겠습니다. За энэ ингээд өнгөрцөн байна. За энэ хүжин фүүдийг бас үзэх хэрэгтэй. 휴재푸드를, 제품을 잘 알고 계신지 모르겠어요. 우리 이 세포를 보호하고 회복하는데 항산화 작용에 도움을 주는 그런 제품입니다. За энэ бүтээгдэхүүнийг мэдж байгаа үгүй сайн мэдэхгүй байна. Ямар ч үсэн энэ бол бидний эсийг одоо хоргоожуулж өгдөг, за сэргээж өгдөг, хамгаалж өгдөг ийм мутацэсээс ялангуяа сэргийлдэг хоол байгаа. 이 세포의 안과 밖을 해독하고 관리해 줍니다. За бидний биеийн өсөлтийг хяндаг. За тэгээд гэмтсэн ямар нэгэн эсвэл байвал сэргээдэг гэсэн үг байхгүй юу? 여기 왼쪽 아래쪽에 보면은 항산화 기능이 뛰어난 식물들을 모아서 이렇게 알 정제로 만들어 놓은 건데요. 브로콜리 음. 싹, 또 프로폴리스 보통 따로 많이 먹는 프로폴리스라든지 뭐 녹차, 강황, 네, 자주 나오는 포도가피, 사과, 우엉, 마늘, 올리브잎, 예, 이런 것들, 예, 베리류까지 다 들어 있습니다. За тэр доор зурган дээр харуул нөгөө антиоксидант агууламжтай юм ургамлыг одоо бүгдийг нэг дор авсаргаад тэгээд ийм үрэл хэлбэрт болгоцсон байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэнд брокколи байна. Одоо бидний тэр болго олж идэж чадахгүй ийм олон төрлийн бүх одоо хэрэгцээтэй оливч байна, те сармисч байна. За бус юуны усан үзмний модны одоо жижиг мөчр хэсгнээс гаргадаг ийм одоо олон нөгөө найрлагууд байгаа юм. 그 DNA 손상을 줄여줘서 암으로 이 발전되는 것을 예, 막아주는 데 도움이 됩니다. За ДНК-гийн хавдар үүсгэгч ямар нэгэн те хувирсан байгаа гэмтсэн эсүүдийг сэргээгээд хоргоожүүлж байгаа. 예, 다음은 면역엔 장유산균입니다. За дараагийнх нь мөн дархлаанд одоо нөлөөлдөг сүмхчлийн ашигт бактери байна. 예, 우리 그 장에 이 면역세포가 거의 70%, 80% 모여 있다고 하죠. За бидний гидсний орчинд одоо дархлааны эсийн 70-80% нь оршилгоо боловсруулагддаг гэж өгүүлсэн байна. 예, 그래서 유산균을 꼭 예, 드시도록 예, 권장합니다. За тийм учраас одоо тэр ашигт бактерийг заавал идэх ёстой гэж одоо зөвлөмөр байна. 만일 암 표준 치료를 하면서 방사선이나 어떤 이런 항암 치료 같은 거를 할 때는 암세포뿐만 아니라 정상세포도 손상을 입기 때문에 이 장 내에 있는 세균들도 많은 변화가 일어납니다. За магадгүй одоо хавдрын өвчтөй хүмүүс нөгөө туяа эмчилгээ тий хийм эмчилгээ хийлгэсний дараа хавдрын эсийг тэр эмчилгээ нь хийж байгаа ч гэлээ эрүүл бас нөгөө дархлааны эсүүдээ бүгдийг гимтээж идэг ялангуяа энэ гидсний орчинд бас энэ ашигт бактериудыг ч гэсэн өөрчлөлт орчиж байгаа байхгүй юу? 그래서 설사를 이렇게 자주 할 수 있게 되는데요. 유산균을 섭취하면 그런 예, 설사를 줄여줍니다. Тэгэхээр ийм эмчилгээний үед одоо шингээх чацаг гэж хэлж манайхаар тий ийм зүйл элбэг үзэгддэг. За тэгтэл одоо ашигт бактери хэрэглэх үед ядаж одоо энэ шинж тэмдгийг зогсоож багасгадаг байна. 예, 또 하나 추천하고 싶은 거는 저는 꼭 효모를 추천을 하는데요. 우리가 그 소화계에서도 이
소화의 점막을 재생해 주는 데 도움을 주는 이 효모를 추천을 했고, 또 지난 시간에는 순환계에서도 그 혈관 관리에 도움이 되는 효모를 추천을 했습니다. За мөн мөнгөнцрийн биотин байна. За өмнө бид нөгөө хотоодны салс бүрхөвчд мөн цусан хангамжинд мөнгөнцрийн биотиныг идэж болно гэж зөвлөсөн шүү дээ. 음, 그 효모는 그 암 환자가 그 영양 문제를 해결하기 어려운데요. 이게 아주 완벽한 식품입니다. За мөнгөнцрийн биотин бол дотрийн өвчлөлттэй хүмүүст одоо нөгөө шинжлэлийн дутагдaltaй байдал тэнцвэргүй болчихсон байгаа. За ялангуяа нөгөө шинжлэлийн хангамжийг шийдэж чадах зориулагдсан тэнцвэртэй юм хоол болсон байгаа юм. 이 천연 효모에 들어있는 단백질 성분이라든지 또 비타민 B군의 그 복합체는요. Мгм. За энэ бол байгалаас гаргаж авсан мөөгөнцрийн найрлага бөгөөд за өндөр чанартай уургийн агуулмжтай за б-гийн төрлийн витамины агуулмж бас байдаг. 예, 항암 치료를 하면서 뭐 구토가 생기거나 메스껍거나 하는 그런 거를 줄여주고, 예, 그럴 때 드시면 도움이 많이 됩니다. За ялангуяа нөгөө химийн эмчилгээний үед гаж үзэгдлүүд их гардаг шүү дээ. За тэр үед одоо энийг өдөр болгон идэх юм бол тэр гаж хэцүү зовоорууд одоо сарндаг байна. 예, 그 비타민 B군의 이 복합체는 우리가 음식을 먹었을 때 그것을 에너지로 바꿔서 힘을 내게 해줍니다. Б-гийн төрлийн одоо витаминууд биднийг хоол хүнс идэх үед түүнийг бидний биед энерги болгож гэж хувиргаж өгдөг үүрэгтэй. 예, 암 환자의 경우에는 어, 음, 잠깐 딴 생각을 했네요. 암 환자의 경우에는 비타민 그 B군이 많이 부족해지기 때문에 예, 효모를 꼭 추천합니다. Тэгээ нөгөө хавдрын өвчтөн хүмүүст энэ Б-гийн дутагдал нэлээд эмчилгээний явцад үүсэж байгаа юм байна л да. Тэгэхээр тэр өвчтнүүдэд заавал энийг одоо идээрэй гэж зөвлөдөг байна. 예, 이 천연 효모에는 풍부한 아미노산과 또 비타민과 미네랄이 아주 풍부합니다. За энэ мөнгөнцрийн биотинд одоо баялаг тэр бүхий л одоо эрдэсүүд байгаа юм байна, витаминууд нь байгаа юм байна. За уургийн бүх солилцоо эрчим хүч үйлдвэрлэх тэр тос нүүрс ус нь бүгдээрээ багтсан байна. 네, 어, 지금까지 배워본 그 면역에 집중 면역 관리에 도움이 되는 그 제품들입니다. За сая одоо хавдрын өвчлөлттэй хүмүүс зориулаад багцаар нь ингэж одоо идэж болно гэсэн нэг заавар танилцуулгыг одоо танилцуулж бүтээгдэхүүнүүдийг харуулж өглөө. 예, 어, 세포를 케어하는 면역 솔루션, 네, 3종을 예, 보고 있습니다. За ялангуяа дархлааны эсэд төгс үйлчилгээ үзүүлдэг хамгаалалт болдог одоо 3 бүтээгдэхүүнийг харуулж байна. 예, 이 제품들은 암 전문가이신 황성주 박사님이 제안을 하는 제품인데요. 30년간의 그 면역을 연구하면서 증명할 수 있는 이 면역 프로그램입니다. За энэ хөтөлбөр бол одоо 30 жилийн турш дархлааны систем одоо эсийг судлаад за ингэж одоо идэж ингэж хэрэгжилж болох нэ гэсэн судалгааны үндсэн дээр докторийн гаргаж ирсэн шийдэл байгаамаа. 예, 진정한 면역 관리는 세포 건강에서 시작됩니다. За тэгэхээр энэ дархлааны одоо үйл ажиллагаа бол сайн байхын тулд эсийг одоо эхлээд арчлах хамгаалахаас эхлэх нь байна. 예, 항산화 작용과 면역 증진 효과를 볼 수 있습니다.
За хоргоожүүлэх, за тэгээд үйл ажиллагааг нь дэмжих, үргэлжлэлийн эсрэг байх эдгээр бүх одоо үйл ажиллагаанд нэгтгэгдсэн байна. 예, 산삼 배양근 생식은 최고의 면역 생식입니다. За ялангуяа тэр хүн орхиодын зурагтай уулын зэрлэг хүн орхиодтой холбол одоо дархлааны хамгийн шилдэг хүнс байгаа юм. 네, 이뮨푸드 맥스는 항바이러스, 항암에 좋은 최강의 면역 부스터입니다. За иммунд макс болохоор хамгийн хүчтэй дархлаа дэмжигч, өрөвслийн эсрэг, вирусын эсрэг, хавдрын эсрэг одоо эсийг ажиллагаанд оруулдаг. 예, 몸의 염증을 낮춰주고 면역 세포를 활성화시킵니다. За биедэх өрөвслийг багасгаж өгөөд за тэгээ мөн дархлааны эсийг одоо нөхөн сэргийж өгдөг байна. 예, 휴젠푸드는 어, 우리 몸의 유전자를 건강하게 예, 만들어 줍니다. За энэ хүйжин фуд болохоор бидний биедэх гений асуудлыг эрүүл болгож өгдөг байна. 예, 그리고 소화기에서 더블로 흡수를 도와주는 예, 또 그 종류의 제품을 보고 계십니다. За мөн үүний дараа шингээлт болон за мөн үйл ажиллагааг сэргээж өгдөг ийм давхар хөтөлбөр байна. 예, 어, 완벽한 디톡스로 영양 흡수를 극대화했습니다. За маш сайхан одоо төгс ийм хоргоожүүлэлтийг бий болгоод тэгээд шин тэжээлийн шингээлтийг эрс нэмэгдүүлж өгдөг ийм бүтээгдэхүүнүүд. 네, 먹은 영양이 빠짐없이 흡수되도록 예, 도왔습니다. За идэж байгаа шин тэжээл одоо нэг ширхэг зүйлч алдагдахгүйгээр шингэж чадах тэр одоо үйл ажиллагаанд тусалж өгдөг бүтээгдэхүүнүүд. 예, 효소화는 위에서 완벽하게 흡수시킵니다. За фермент бол одоо хотоодны үйл ажиллагаанд төгс шингэх үйл ажиллагааг бий болгож өгнө. 근데 또 유산균은 소장, 대장, 장에서 빠짐없이 한 번 더 흡수시킵니다. За мөн ашигт бактери буюу одоо энэ бактерийг эзэснээр одоо нарийн бүдүүнгийн хотоод дох шингээлт ажлыг мөн маш сайн одоо дээшлүүлж өгдөг. 이 효소환이 우리가 먹은 생식과 면역 제품을 잘 분해해서 흡수하게 만듭니다. За тэгээ биотин мөнгөн биотин яд юм бэ гэхээр одоо тэр шингэсэн зүйлийг буцаагаад бүх газруудад сайн хүргэж өгөх тэгээд одоо эрт хүч болгох ийм үүрэгтэй байна. 아, 효모비오틴이 아니고 효소환이. 예. Ферментийг ярьсан байна. Эхнийх нь. Фермент бол одоо тэр шингэж байгаа зүйлсүүдийг мөн бүх бусад эрхтгнүүд рүү илүү сайн хүргэж өгдөг. 네. 그리고 유산균이 장을 건강하게 만들고 면역 세포가 활성될 수 있도록 장의 환경을 최상의 상태로 만들어줍니다. За ашигт бактери болохоор гидсний орчийг сайжруулснаар дархлааны эдисүүд тэр газарт илүү сайн нөхөн төлжиж чадах, сэргэж чадах орчныг нь бүрдүүлж өгөх нь. 네, 마지막으로 효모 비오틴은 영양을 채워주고 에너지를 나게 합니다. За хамгийн сүүлд болохоор мөнгөнцрийн биотин нь шинжлэлийг шингээж аваад энерги болгож хувиргаж өгөх нь. 예, 이렇게 추천한 이롬 헬스케어의 그 집중 면역 관리 그 프로그램으로 면역을 끌어올리고 영양을 흡수를 높여주고 또 세포하고 유전자를 건강하게 만들어주는 완벽한 집중 관리 예, 제품들입니다. За тэгээд танилцуулсан бүтээгдэхүүнүүд бол дархлааны одоо зөв зохицуултыг бий болгож өгч чадах, за шингээлт болон шим тэжээлийг бий болгох ийм төгс зөвлөгөө буюу одоо зөвлөж идүүлж болох юм хөтөлбөр болсон байгаа юм аа. 네, 그 밖에도 저희가
또 추천하고 있는 거는 이제 아가리쿠스 그 버섯으로 한 이 액상 제품은 이 또 항염, 항바이러스, 또 항암에도 도움이 많이 되는 그 베타글루칸 영양소가 있어서 암 환자에게는 꼭 추천합니다. За үүнээс гадна бид нэр зөвлөдөг хөлс одоо энэ бол уудаг ийм бүтээгдэхүүн шингэн. За энэ яадаг юм бэ гэхээр маш дэлхийд дээр хшилдэг мөөгнөөс гаргаж авсан агарикус гэд. За энэ мөн дархлааны үйл ажиллагаа сэргээдэг. За одоод эзнээс бас бүрчийг хамгаална. За хортой нян амьдрах боломжгүй орчныг бүрдүүлдэг. 예, 또한 이 혈관관리 프리맥이라는 제품으로는 혈액을 깨끗하게 해서 산소와 영양소를 세포에게 잘 전달시켜줍니다. За бид нэр цусан хангамжийн нөгөө хичээл дээр үзчихсэн шүү дээ Premix гэдэг. За энэ бүтээгдэхүүнийг бас давхар хэрэглэх боломжтой тэгснээрээ дархлаанд мөн тэр цусаар явж байгаа бүх одоо дархлааны эсүүдийн шин тэжээлийн хүргэлт сайжирна гэсэн үг байхгүй юу? 예, 또한 이 칼슘 제품은요, 항암하고 방사선 치료를 할 때 그 부족해지기 쉬운 약해지는 그 뼈 건강을 위해서 또 추천을 합니다. За бас хими эмчилгээнд байгаа хүмүүст энэ кальцийг мөн давхар зөвлөдөг. Ягаад гэвэл хим туяа эмчилгээний үед одоо ясны тэр нөгөө эсүүд дутагдалд орж эхэлдэг байх нь хамгийн түрүүнд нэрвэгддэг гэсэн үг байна. Тэгэхээр кальцийг мөн давхар зөвлөдгөө. 예, 또 비타민 C의 경우에는 또 암 환자가 그 고용량 비타민 요법을 많이 하는데요. 착한 비타민 C는 그 항산화 작용의 그 최고인 그런 영양소이기 때문에 예, 세포를 보호하는 데 또 기타 여러 가지 항암에 도움이 됩니다. За мөн витамин Ц'г одоо зөвлөдөг. Тэгэхээр Ц бол ерөөсөө үрвслийн эсрэг тэгээд эсийг хамгаалах ийм боломжийг бүрдүүлж өгдөг учраас витамин Ц'г одоо ийм навдрын өвчлөлттэй хүмүүст заавал зөвлөдөг байна. Энэ бас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор ч хэрэгэлдэг байна. 예, 마지막으로 면역 세포가 만들어지는 데는 이 원료가 되는 단백질을 꼭 드셔야 되는데 동물성 단백질이 아닌 식물성 단백질로 드실 수 있도록 추천을 하고 있습니다. За дархлааны эс одоо хурдан түргэн нөхөн төлжиж үүсгийн тулд хамгийн сүүлд бас бид нар энэ уургийг зөвлөдөг юм байна. За уург нь амьтны гаралтай уург бус. Энэ бол далайн замнаас гаргаж авсан ургамлын гаралтай уург байдаг. 예, 오늘 그 교육한 내용으로 또 나와 또 내 주변 지인에게 또 이렇게 면역 관리 또 암 환자에게 도움이 될 수 있는 어, 그런 역할을 우리가 할 수 있을 것 같습니다. За өнөөдөр одоо саяны хүртэл сурсан энэ зүйлээрээ өөртөө болон бусад эргэн тойронд байгаа хүмүүст бид нар туслангаа бас энэ чухал үүрэг роолыг гүйцэтгээсээ хэрэглээсэй гэж хүсэж байна.